Ngiyalibingelela lonke mahlabezulu lapho sizakuzwa uThixo ekhuluma kithi namhlanje. Kasibeni lokukhonza okuhle ngosuku lwenkosi. Ngempela umhlabeleli kuhubo lika 118 ivesi lingelika 24 wakubeka kuhle, wakubeka sobala, wathi lolu lusuku uThixo alwenzileyo, sizathaba sithokoze ngalo, sizathaba sithokoze kulo lona lolu suku. Zihlobo esithandekayo, lapho likhona thokozani ngosuku lwenkosi. Lapho likhona thokozani lithabe, ngoba uThixo udinga ukubana akhulumisane lathi. Asithokozeni njalo njalo nxa sisizwa uThixo ekhuluma phakathi kwethu. Lapho sikhona asigobeni ubuso sikhuleke. Baba wethu olungileyo osekhaya ezulwini, siyabonga ngethuba osipha lona lokuvula ilizwi lakho. Sikhuthazana kulona lolu hambo esilalo njengezimuli. Khuluma kithi ngendlela oyikhethileyo, khuluma kithi ngendlela ethobekileyo, usiphathise ukubana siphile emakhaya ethu ngendlela izulu elikhangelele ukubana siphile ngalo. NgoYesu siyakhuleka, amen. Namhlanje zihlobo zami ezithandekayo, ngikhethe ukubana ke sixoxe ngodaba oluthokozisa wonke umuntu. Ungananzelela empilweni, ikakhulu esikhathini esiphila kiso, abantu badanile, abantu basanganisekile engqondweni, abantu kabasakwazi ukubana benzeni. Kodwa namhlanje sidinga ukubana ke sithokozisane, sizwe ukubana kuyini okukhangeleleyo ngalolu daba osinika lona. Emakhaya ukuthula kakukho, emakhaya yimisindo kuphela, emakhaya kuyalwiwa emini lebusuku. Sidinga Thixo ukubana ulethe ukwelapheka emakhaya ethu. Namhlanje ekuseni indaba esixoxa ngayo yindaba yothando. Uthando ekhaya. Uyake unanzelele yini ukubana nxa abantu bexoxa bengaqala ukuxoxa ngendaba yothando, umeko wezinto zonke uyatshintsha. Umuntu ungamtshela ukuba uyamthanda, uyabe ungathi umqumbaqombile, wamthinta lapho kuthokozisa khona. Nxa umuntu ebedanile, uyabona ubuso bakhe bucazimula ngentokozo. Angikaze ngilokhu ngadabukayo ngibone umuntu ongamomothekiyo lapho etshelwa ukubana uyathandwa. Zihlobo esithandekayo, yikho sisithi isihloko sethu sosuku sithi uthando ekhaya. Nxa kulento eswelakalayo emakhaya ethu, luthando. Kungaba ngamakhaya esiKristu, kungaba ngamakhaya omhlaba, uthando kalusekho. Ngake ngathi ngikhuluma lomunye ujaha wesitongeni, wathi kimi, mfundisi, uthando dakwephe, uthando kalusekho emakhaya. Abantu sebepretenda, sebesenza ingathi uthando lukhona, lona lungasekho. Waphinda wathi mfundisi dakwephe. Omunye umhlabeleli
othiwa nguJohn C. McNaughton waloba ingoma esivame ukuyihlabela emtshadweni. Waloba ingoma eyisibusiso ebantwini abanengi. Ingoma ayilobayo ithi yona kuhle endaweni zonke ngothando ekhaya. Kuhle umsindo wonke ngothando ekhaya. Ukuthula nenala kuchume yonke indawo. Isikhathi asizwakali kukuhle ekhaya. Abesesithi kuchorus, uthando ekhaya. Isikhathi asizwakali uma uthando lukhona ekhaya. Ngithanda istanza sesithathu. Uthi lapha uma uthando luphila ekhaya, phezulu kuyathatshwa. Ngesilungu ithi heaven rejoices when there is love at home. Zihlobo esithandekayo, kasenzeni izulu lithokoze ngothando ekhaya. Umhlaba ugcwele ubuhle ngothando ekhaya. Imfudlana iyahlokoma, izulu liyachwatha, inkosi iyathokoza ngothando ekhaya. Heaven rejoices when there is love at home. Kambe sihlobo zethu esithandekayo, akukho okwedlula uthando ekhaya. If you want ukuthokozisa abemuli yakho, thandanani emakhaya. Akube lothando, uthando luphile emakhaya ethu. Imuli iyathokoza nxa uthando lukhona. Izifuyo lazo ziyathokoza. Angazi kumbe wake wananzelela, kulabo abafunda ngezinyamazana baza kutshela, ungakhangela kubo National Geographic, uzathi ukhangele uzabona ukubana esikhathini ezinengi lapho ekhaya kulokuxabana, lapho ekhaya kungela kuthula, lapho ekhaya kungela thando, lenyamazana ziyatshengisela ukuthi uthando kalukho. Uyathi ufika uyabona izinja zinunubala, uyabona izinja zigoqa umsila, uyabona inja ithukuthela ngokwesaba ngenxa yokubana uthando kalukho lapha ekhaya. Kodwa ungafika lapho uthando oluphila khona, uzananzelela inja ziyathokoza, inja ziyagijima, zeqe zimthokozelele umnini wazo, zithabele bonke ababuyayo ngoba ziyakwazi ukubana uthando luyaphila lapha ekhaya. Lapha ekhaya konke kuyathokoza uma uthando lukhona. Namhlanje ake uthokozise obuye umuntu ngokumthanda. Akuthokozise umkakho ngokumthanda. Akuthokozise imuli yakho, abantu bakho, izifuyo zakho ngokubathanda. Tshela abemuli yakho ukubana uyabathanda. Tshela isifuyo sakho ukubana ngiyakuthanda, uyangelusa ebusuku ngilele, I love you. Uzabona kudala umahluko. uJohane 3 ivesi la 16 ivesi ekhuluma ngothando. Uma sizakhuluma ngothando emakhaya, kasingeke sikhulume singeyamanga othandweni lukaNkulunkulu, ngoba uthando lusukela kuye uNkulunkulu ngokwakhe. IBhayibheli lithi khona uNkulunkulu walithanda ilizwe leli kangaka, for God so loved the world. Walithanda ilizwe leli kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe iyo yodwa, ukubana ilowo lalowo okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okunaphakade. Zihlobo esithandekayo, uThixo usitshengisa ukubana uthando lwenzani. uThixo usitshengisa ukubana ngenxa yothando siseseyizoni, sibhukutsha phakathi kwezoni, uThixo wasithanda. Ngothando lwakhe wanikela indodana yakhe, ukuze wena, ukuze mina sithole ukuphila okunaphakade, ukuze ilowo lalowo
okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okunaphakade. Zihlobo zami ezithandekayo, uThixo uyasithanda. Njengoba uThixo esithanda, lathi kumele sithandane. uThixo uyathanda imuli yakhe. Thina we are God's family. Lapho sikhona singakulibali ukubana siyimuli kaThixo, njalo uThixo uyasithanda. uThixo usifisela njengemuli yakhe okuhle izikhathi zonke. Yikho waze wanikela indodana yakhe, wanikela umntanakhe ukubana azosifela eKalvari. Umbuzo yilo, uyayithanda yini imuli yakho? Uzimisele ukuyiphani lemuli oyiphiwe nguThixo? Ngothando uThixo wanikela ingxenye yemuli yakhe, wanikela umntanakhe ayemthanda kangaka. Yeka uthando olungaka, yeka uthando olumangalisayo kangaka. Akulutshengise lolu thando emulini yakho. Zinikele ukubana wenze okuthile ukwenzela imuli yakho. Zimisele ukuthanda imuli yakho. Uma uthando olunjengalolu lungaphila emakhaya ethu, izinto zonke lezulu liyathokoza nxa uthando luphila emakhaya ethu. Zihlobo ezithandekayo, wherever we are, asithandaneni. Uthando yilo olwenza umhlaba ubhode. Omunye umhlabeleli wahlabela ingoma, it's love, it's love that makes the world go round. Luthando olubhodisa umhlaba. Zihlobo ezithandekayo, asenzeni umhlaba wemuli ubhode ngokuthandana. uJohane 13 ivesi ka-34 levesi ka-35. uYesu sokumaci ukubana ehlukane labafundi bakhe, uyahlala phansi uyakhulumisana labo. Uthi, zwanini bafundi bami, mina sokumele ngihambe uhambo kumele ngiluhambe, kodwa ngingakahambi ngilinika umlayo omutsha. Ngilinika umlayo omutsha ukuthi lithandane. Alikho elinye ivangeli engizalichiyela lona ngaphandle kwevangeli lothando. uYesu uthi yena, nanku umlayo omutsha. Namhlanje uyakhuluma kuwe nami, uthi nanku umlayo omutsha. Nge-22nd century, nge-21st century, kumbe yiphi century esadlula khona izolo, the message still stands. uYesu uthi ngilinika umlayo omutsha ukuthi lithandane njengoba ngilithandile lami. uYesu wasithanda kangaka, uYesu wazinikela ukubana thina sibe yizidalwa zakhe ezihlengiweyo nguye. Uthi yena, ngaleso sizathu bafundi bami, mina sengihamba, kodwa ngiyakwazi phakathi kwenu lilohlupho. Ngiyakwazi phakathi kwenu alithandani njengemuli. Ngiyakwazi phakathi kwenu lilenhliziyo ezibuhlungu omunye komunye, kodwa zwanini bafundi bami, nxa lizakwenza umsebenzi uphumelele, ngilinika umlayo omutsha ukubana lithandane. Ngilitshengisile ukubana uthando lwenziwa njani. Ngalokhu uma lithandana, ngalokhu nxa lithandana izikhathi zonke, umhlaba uzakwazi ukuthi lingabafundi bami ngoba liyathandana. Sihlobo zami esithandekayo, ake sithandaneni njengemuli kaJehova. Ake sithandaneni njengebandla likaJehova. We are God's family, and God's family is grounded on love. Imuli kaThixo yame othandweni. Imuli kaThixo imi ngothando. Sihlobo zami esithandekayo, akukhangele oseceleni kwakho, umtshele ukubana God loves you. uThixo uyakuthanda, lami ngiyakuthanda. Yikho uhlangana lencwadi yamaHebheru isahluko sika 13 ivesi ngeyokuqala, uthi yena uthando lobuzalwane kaluqhubekele phambili. Let brotherly love continue. Zihlobo zami ezithandekayo, ngiyalikhuthaza njengoba lami ngizikhuthaza ukubana sithandane njengemuli. Baba thanda umama, mama thanda ubaba, baba lo mama thandani abantwana, bantwana thandani abazali benu. Kulezinto ezimbalwa
engifisa ukubana ke ngikhulume ngazo ezenziwa luthando, ngoba uthando luzasenzela izinto ezimbalwa ukubana zibe sobala ukubana abantu laba bayathandana. Into yakuqala engifisa ukubana siyazi yikubana asazisane nini ukubana siyathandana. Asikhumbuzane nini izikhathi zonke, asixoxeni ngakho ekuseni, emini lantambama, sikhumbuzane ukubana siyathandana. Ngelinye indlela sithi affirm your love to one another. Abantu kabakhuthazane batshengisele ukubana uthando kubo luyaphila. Esikhathini eziningi abantu bayaswela ukubana bakhulume njani, kodwa engikukhuthazayo yikubana dinga indlela yokukhuthazana, dinga indlela yokwazisana lemuli yakho, eyokutshengisa ukubana imuli yakho uyayithanda, eyokutshengisa ukubana uyayinakekela imuli yakho. Okwesibili, khulekelanani njengemuli. Njengoba nxa uYesu wasifundisa, wasitshengisa ukubana kuqakathekile ukubana sihlale sisemthandazweni. Ngaleso sizathu, khulekelanani njalo, likhuleke lonke. Pray together and pray with your family. Pray for your family and pray with your family. uJobe uthi yena wayelomkhuba wokukhulekela abantwabakhe. Zihlobo ezithandekayo, bazali abathandekayo, have time. Yenza nini isikhathi sokubana likhulekele abantwabenu, likhulekele omunye. uJobe uthi yena, abantwabami ngangibakhulekela ngoba mhlawumbe bethe bangena emathubeni okwenza okubi bamthuka uNkulunkulu. Zihlobo ezithandekayo, uma sithandana sizakhulekelana. Uma sithandana sizakuhlala sisemathubeni omthandazo, siqinisana ngoba singazi ukubana kuyini okwenzakalayo. UGenesis 32 ivesi lika-9 kukhulunywa ngoJakobe. uJakobe wayesehlangane lohlupho olumangalisayo, engasakwazi ukuthi umfowabo uEsau uzambheka njani, esezwile lokubana uEsau ubuya lebutho elingakanani. iBhayibheli lithi kuvesi ka-9 uJakobe wakhuleka. Zihlobo zami ezithandekayo, izinhlupho esihlangana lazo emakhaya zidinga ukubana sibe ngabakhulekayo. Izinhlupho esizihlangana lazo zisithumela kuNkulunkulu ukubana sikhuleke. When we love one another, nxa sithandana sizakhulekelana ukubana uThixo asiphathise. Okwesithathu, asitshengiseleni ukuthi siyathandana. Akube sobala. Yebona ngingakhuluma ukuthi ngiyakuthanda, yebona ngingayenza okutshengisa ukuthi ngiyakuthanda, kodwa okuqhakathekileyo kakube sobala ukuthi siyathandana ngezenzo ezinhle. Thokozisa abemuli yakho ngokuchitha amathuba amahle ulabo. Esikubeka ngesilungu sithi woba le quality time with your family. Equality time iyaswelakala ezimulini. Abantu balezi insuku baphathekile, abantu balezi insuku babhizi ngamafoni. Ungafika endlini uyathola umama usefonini, ubaba usefonini, abantwana basefonini, akusela okukhuluma lomunye. Abantu sebethanda izinto lezi ukudlula ukuthandana. Zihlobo ezithandekayo, asitshengiselane nini ukubana siyathandana ngokuchitha amathuba amahle, sindawonye njengemuli. Ke sihlale phansi sixoxe, sitshengise uthando. Ke sithathe amathuba siphume siyevakatsha. Abantu abanengi kabasavakatshi. Abantu abanengi sebechitha isikhathi besenza izinto ezingatshengisi uthando. Yekela umfundisi uPaul encwadini yabaseGalatiya isahluko singesika 6 ivesi ngilingeli ka10 abesesithi, ngakho ke njengoba silethuba asenze okuhle kibo bonke, ikakhulu kwabendlu yokholo. Uthi lapha njengakho sesikhulume ngothando, asebeni lamathuba okwenza okuhle, amathuba okuthandana, amathuba okutshengisela ukubana siyimuli ephakathi kothando.
okulandelayo yikubana sincedisane nini emisebenzini echiyeneyo yangekhaya. Yebona nxa sihlezi ngekhaya siyimuli sithandana, akula ukubana owenza lokhu lo wenza lokhu, siyancedisana emsebenzini wemuli ngoba kuqakathekile ukubana imuli ihlale iyimuli elothando. Uma uthando luphila, akula ohlukuluza omunye, akula ohlukumeza omunye, akula obandezela omunye, akula okhangelela omunye phansi, ngoba ithando luyaphila, sonke siyafana. Kungaba liphutha ubala siqede inkulumo yethu singayanga encwadini yabaseKorinte bokuqala isahluko singesika 13. Abantu abanengi bayibiza bethi isahluko sothando, the chapter of love. Isahluko sothando, Acts chapter 13, 1 Corinthians chapter 13. Kule ndaba lapho ekhulunywayo, umfundisi uPauli nxa yeloba lapha uhle aqalise ngendaba yokubana uma ngingenza lokho, ngikhulume ngezindimi zezulu emhlabeni kumbe ezomhlaba, kodwa nxa uthando lungekho, ngifana lesigubhu esibanga umsindo, ngenza umsindo ongazwakaliyo, njengesigubhu esiphongukhala. Noma ngingaprofita, ngibe lesipho sokuprofita, kodwa uma uthando lungekho, konke lokhu kuyize. Ngezinye indlela uthi ngingenza konke ngingekwenza ngekhaya, kodwa uma ngikwenza uthando lungekho, konke kuyize. Ake unanzelele okukhulunywa lapha. Uthi lapha nxa ekhuluma usukusela kuverse ka4 usiya kuma kuverse ka7, abesesithi yena nanzi ezinye izinto okumele sizinanzelele ngothando. Uthando luyabekezela, uthando lulobubele, uthando luyabekezela, ngalokho lawe bekezela, ngalokho lawe woba lobubelo. Uthando alulamona, uthando aluzincome, uthando alukhukhunyezwa, uthando aluziphathi ngokungafanelanga. Yebona uthando aluzidingeli okwalo, yebona uthando alucunuki, uthando alunakani okubi, uthando aluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza eqinisweni. Zihlobo esithandekayo, uma uthando lukhona emakhaya ethu, uma uthando luphila emakhaya ethu, kasikucunuka. Ngalezi insuku abantu bacunuka kalula. Abanye iBhayibheli lithi ungalali ulokhe uzondile, kodwa ezimulini uyafica abanye bezonda amalanga athize. Uthando kalukho nxa kunjalo. Uthi yena uthando alucunuki, uthando alunakani okubi, uthando luvele lumi eqinisweni. Abesesithi ke uthando luthokoza ngeqiniso, uthando lusibekela izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke. Zihlobo esithandekayo, uthando ekhaya luqakathekile, uthando luyadingeka. Abesesithi yena nxa yeseqeda kulezinto ezintathu ezizakuma kusiyafika emaphethelweni: ukukholwa, nethemba, lothando, kodwa phezu kwezinto zonke kumi uthando. Hlobo wami othandekayo, emakhaya ethu akube lothando. Omunye umlobi othiwa nguPierre ngo-2013 waloba wathi kuyena, uhlupho olusemakhaya ayisikho kuswela, ayisikho okunye ongakucabanga. Uhlupho olusemakhaya ludalwa yikuswelakala kothando. Uthando alukho emakhaya, uthando dakwepe emakhaya ethu. uThixo asisize ukubana amakhaya ethu abe ngamakhaya alothando. Gijima lami encwadini kaLuka isahluko sika 15, lapho ubona uthando olumangalisayo, lapho ubona ubaba eveza uthando olumangalisayo. Nangu umfana
umfana uyahlanya, uyaphuma ekhaya, athathe konke angakuthatha ekhaya okulilifa lakhe, aphume ayehlanya ezizweni. Kodwa sokuphelile, umfana wakhumbula ekhaya. Nxa umfana ekhumbula ekhaya, uthi yena ngiza kusukuma ngiye kubaba, ngifike ngimtshele ukubana baba ngonile phambi kwakho laphambi kaJehova. Umfana abesesukuma, abeseqonda ekhaya. Nxa esuka ehamba esiya ekhaya, iBhayibhili lithi yona ubaba wambona esesekhatshana. Ubaba wamnanzelela, noma wayesengamadabudabu, noma wayeseyisimo siphi, ubaba wambona. Yilo uthando esilukhangeleleyo, ukubana noma sengitshwabhene njani, noma isono sesingitshonise njani, ubaba wambona umfana, wamgijimela. iBhayibhili lithi wafika wamanga, wafika wamgona, wafika wamthatha wamngenisa ekhaya. Kamnikanga lethuba lokubana akhulume ispeech sakhe ayesilungisile, ngoba umntwana wayesephendukile ekhaya. Yeka uthando olungaka. Bobaba labomama, asithandeni abantwabethu regardless of ukuthi isimo sinjani. Ubaba kamsolanga, kodwa wamngenisa ekhaya. Ubaba kamsolanga, wamamukela, wamdika isigqoko esihle. Ubaba kamsolanga, wambulalela inkomo enonisiweyo. Kwaba lokuthaba ekhaya. Uthando nxa lukhona ekhaya kuyathatshwa, lezulu liyathokoza nxa uthando lukhona emakhaya. Lolu yilo uthando oludingakalayo emakhaya ethu. Masithandaneni emakhaya ethu. Inkosi isiphathise ukubana sithandane emakhaya ethu. Lapho sizama ukuthandana, uThixo asinike iso lokwazi ukubana ukuthandana is the key. Yiyo ifoundation yezinto zonke. uJohane wokuqala ngo3 ivesi lika18 abesekhuluma uJohane owayethanda ukubhala ngendaba zothando, onguye owaveza uthando lukaJesu, abesebhala abesesithi bantwana bami, kasingathandi ngelizwi kumbe ngolimi, kodwa ngezenzo langeqiniso. Ukuvala uqeda indaba yethu, uthi hayibo, singathandi ngokuthi ngiyakuthanda kuphela, singathandi ngolimi kuphela, kodwa kakube sobala, kakukhanye ukuthi ngitshoni nxa ngisithi ngiyakuthanda, ngitshoni nxa ngisithi abemuli yami ngiyabathanda. uThixo asisize, asiphathise. uThixo asithungamele ukubana emakhaya ethu sithandane. Ngiyakhuthaza namhlanje ukubana lapho esikhona, lapho singabe sikhona silalele, lapho singabe sikhona kasithandaneni. Uthando ekhaya, heaven rejoices, izulu liyathokoza nxa uthando lukhona ekhaya. Umbuzo ngutshiyela wona namhlanje kuseni yikubana uthando lukhona yini ekhaya lakho? Uthando luyaphila yini ekhaya lakho? Uthando luzungezile yini ikhaya lakho? Sihlobo zami esithandekayo, nxa siyigqiba yona le inkonzo, hlabela lami ingoma enhlizweni yakho. Uthando ekhaya, isikhathi kasizwakali, izinto zonke zihamba ngendlela ehle, isikhathi asizwakali uma uthando lukhona ekhaya. Zihlobo esithandekayo, lapho khona khothamisa ikhanda lakho, sikhulekele ukubana uthando lube khona ekhaya lakho, uthando lube khona ekhaya lami, uthando lube khona kithina sonke, ngoba love is the essence of everything. Uthando nxa sesithandana, ezinye izinto zizalandela lula ngoba siyathandana. Asikhothamiseni amakhanda, sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyakunanzelela ukubana uthando kalukho emakhaya ethu. Siyakunanzelela ukubana uthando solulufitshane, yikho sisenza izinto ezinengi ezingalunganga. Namhlanje sivuselele uthando ngokunanzelela uthando owasenzela lona ngokuthubela indodana yakho. Siphathise njengezimuli, sithandane ngegama elihle lenkosi yethu Jesu Kristu siyakhuleka. Amen.